clinics, they don't pay any money, any cash. Jokuo jamni ochwado magina mohinyo obila moro ma hakicha kendo kwalo maloyo diek 150 kod dhok 100 gweng' ma village 18 Kithiga e county ma Laikipia. Kalore kod jopiny, jokuoego makwan gi romo 15 nyomonjo gweng'no kar saa 6 odiechieng' kendo kwalo jamni go kane pok giringo ma gidonjo kodgi e kar rito le ma Laikipia Nature's Conservancy. Komanda mar obila ma Kirima Henry Mbogo okoni apisa mag arita koting'o obila mag majoni, obila makedo kod jamni kata makedo kod kuo jamni kod obila makicha ne ogoyo gono achijego kendo rakore kodgi kod kuom seche buora kendo geng'o dhok 4 gi diek 144. Jatend obila no osingo medo jiwo arita ka obila makicha manoyudo hinyruok yudo thieth e od thieth maduong' ma Laikipia e boma ma Nyahururu. Invaded Bogoine Dam area, which is along the Laikipia Nature Conservancy, whereby the members of public were grazing their animals. They took over about 150 goats and an unknown number of cattle. They entered the Laikipia Natural Conservancy, whereby the combined effort by the officers from the Kenya Police, National Police Service, whereby they have managed to recover 144 goats and 6 cattle. Mimi ni mwadhiriwa, ng'ombe zangu ndio zimeibiwa, na ni vile tulikuwa tumepea mtu akuja ashuge. Sasa wakati alikuwa na malishoni akakutwa na hawa majagiri, akaona watu kama 15 wakitokea kwa hii kishaka na buduki. Sasa akapotea, akaacha ng'ombe zetu. Sasa zikaigia na ndizo tumegoja hapa, na sasa bado tunaenda kusubiri kwa sababu tunasikia zimefuatwa na tuna imani itarudi. Siku yote ya leo mimi MCA wa hapa tumeshinda na hawa raia, tukifikiria kuhusu hii ng'ombe, tukifikiria kuhusu hii mbuzi ambao ni utajiri wetu.